Buri kipe y'umupira w'amaguru igira amavu n'amavuko yayo ndetse n'amateka muri rusange. Amateka twereka ko ikipe y'igihugu Amavubi imaze imyaka 50 yitabira amarushanwa atandukanye. Utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze nk'uko abanyarwanda babivuga. Ni muri urwo rwego twaganiye n'umutoza Kanamugeraho Izi wakinnye umupira w'amaguru mu makipe atandukanye ndetse anatoza amakipe atandukanye harimo ikipe ya Kiyovu Sport, Mukura Victory Sport ndetse na Rayon Sport. Kanamugeraho Izi kandi n'umwe mu bakinnyi ba mbere bakiniye ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu munsi twifuje kubagezaho bimwe mu biranga amateka y'Amavubi by'umwihariko. Muri iki cyegeranyo turabagezaho amavu n'amavuko y'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na bimwe mu byayiranze kuva yashingwa. Twifashishije umwe mu batoza bakomeye b'abanyarwanda akaba ari n'umwe mu bakiniye ikipe y'igihugu Amavubi igishingwa. Uyu ni Kanamugire Aloyizi wanayitoje bwa mbere nk'umunyarwanda. Mbere na mbere ariko ni ngombwa ko tumenya aho iri zina ryakomotse. Ese byagenze gute ngo ikipe y'igihugu yitwa Amavubi? Kanamugeraho Aloyizi arabisobanura. Iryo zina ukuntu ryaje ntabwo ari umuntu warifashe ngo arishyireho, ariko bemeje ko ikipe y'igihugu izabaho. Basabye abantu cyane cyane mu bayobozi b'amakipe n'abandi babishoboye gutanga amazina. Umuntu wese akareba izina yaha ikipe y'igihugu. Batanze amazina menshi, noneho mu guhitamo baza guhitamo Amavubi, ariko cyane cyane izina ryahiswemo n'uwari minisitiri wa siporo wari Colonel Rwagafirita Pierre Celestin. Nasobanura ko kuri we igituma yahisemo iryo zina ni uko Amavubi yavuga ko ari akasimba gatoya ariko kadacika intege, kagenda akabati karagenda kakadwinga kakagaruka kagenda hariya kagaruka kongera kakadwinga. We nuko yabisobanura, mbese yumvisha ko ako gasimba nako gafite imbaraga kuko katapfa kuko abonye, ariko kandi ko gafite amakari n'ubumara, kuko nuwo karuwara mwiteka ryose arababara cyane. Nkeka ko agenda bagize ibibazo bimwe rimwe bakarebwa n'Amavubi icyo gihe asanzwe tuvuga y'ibisimba, bashobora kumbera abahamya ko ibivu biri kuri wumva harimo ububare kabisa bwinjiyemo. Hari mu mwaka wa 73 nyuma ya kudeta hagiyeho nyine minisitiri yari major icyo gihe Rwagafirita Pierre Celestin. Niho mbese ibyo bintu byaje byo gushaka iryo zina no gushyiraho izina ry'ikipe y'igihugu. Ethiopia ni nayo kipe yakinye n'u Rwanda bwa mbere mu marushanwa ya CAF. Umukino ubanza wabereye muri Ethiopia ntiwahiriye Amavubi. Kuri iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu muri 1981 u Rwanda rwakinnye na Ethiopia muri Ethiopia. Urumva cyari ikibazo gikomeye, twari nko kujya gushaka, mbese navuga ko twagiye tutagivuga ngo tugiye gutsinda, ko twumva ko dushobora gutsinda, ariko tutabyizeye ko byari match yacu ya mbere mpuzamahanga, mbese mu rwego rwo gukina abantu bahananira n'amanota. Ubwo urumva ko ni match navuga ko yatuguye, ariko si cyane kubera ko abantu bari bagihuzagurika batamenyere gukina hanze mu bantu benshi. Urumva nk'ikinga Ethiopia yari maze imyaka n'imyaka ifite ikina ayo marushanwa, guhura n'ikipe nk'iyo ngiyo rero, kandi yari ifite tekiniki idasanzwe. Twaje kurangiza match badutsinze 2-0.
Mu 1981 stade ya Kigali niyo yakiniweho bwa mbere umukino mpuzamahanga ubwo Amavubi yakiraga Ethiopia mu mukino wo kwishyura wo gushaka tike y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Libya. Muri uwo mukino Amavubi yatsinze igitego 1-0, uwagitsinze akaba yari umukinnyi wa Rayon Sport. Bisobanuye ko umukinnyi wa Rayon Sport ari watsinze igitego cya mbere mu marushanwa yemewe na CAF atsindira ekipe y'igihugu Amavubi. Icyo gitego nacyo cyatsinzwe na Pokuku. Ibyo bintu yarafite, yari wa mwataka utagira ubwoba, ubona ufite experience. Iyi experience kandi sinatinya kubivuga, yaba yayivanye i Burundi, ko yaje gukina mu Rwanda aturutse i Burundi akina muri Rayon Sport. Kuri bushobozi yari afite n'abandi bagenzi be baza no gukina muri equipe nationale. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubuzima bwari butangiye kugaruka, ekipe y'igihugu Amavubi yari isuganyije ndetse u Rwanda rwinjira muri Sekafa kuva mu 1996. Umutoza wa mbere nyuma ya jenoside akaba yarabaye Rudasingwa Longe, nawe wakiniye Amavubi mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Ibigwi bikomeye mu mateka y'Amavubi